Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Rekei tũhoe. Nĩ twatĩa rĩĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgĩũka mbere yaku Mwathani kwambũra hema. Twagĩkũhoya Ngai witũ atĩ wambanĩrĩrie hamwe na ithuĩ, twarana hamwe na ithuĩ, na maũndũ mothe ngoma angĩũka gũtũcukĩra mothe nĩ twahera. Tũgĩkwĩra Ngai wĩtĩkĩre tu gũtwarana hamwe na ithuĩ. Maũndũ mothe twamaiga moko-inĩ maku, tũkĩambĩrĩria na tũgĩthiĩ na mbere, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Rwĩmbo rwitũ rwa kwambĩrĩria tũkũina thĩinĩ wa nyĩmbo ciatũmwo, ibuku rĩa nyĩmbo iria njerũ 47, na nĩ twĩkĩrĩirwo harĩa mtandao-inĩ no kũina tũkũina. Ngai e haha na nĩ ekwenda. Praise team. Aburai hema cianyu mumagare thiĩ bũrũri ũrĩa bũrũri ũrĩ irĩma wa Amori, ona kũndũ guothe kũrĩa kũharĩrĩrie naguo. Ũguo nĩ kuuga gĩtuamba-inĩ kĩa Jorodani, bũrũri ũrĩa ũrĩ irĩma na cianda, mwena wa kĩanda, ona hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩa Mediterranean, ona ningĩ thiĩi mũkinye o bũrũri wa Kanani, ona mũthiĩ na mbere o kinya irĩma-inĩ cia Lebanoni, o nginya mũkinye rũĩ-inĩ rũrĩa rũnene rwa Farati. Ngai amũrathime. Praise team. Bwana asifiwe.
Geithia mwendo ũcio ũngĩ mũriganĩtie nake mwĩre nĩ hĩndĩ ya kũ break the camp. Nĩ ihinda rĩa kumagara, nĩ ihinda rĩa gwĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ, to break the camp, to break the camp and advance. Thĩinĩ wa kĩgoco ũrĩa ũgocaga nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩnindi Mwathani nĩgetha atonye ngoro-inĩ yaku na nĩgetha tuĩke wa kũmũgoca ta Ngai we muoyo. Mwathani agocwo. Nĩ tũhũrĩre Jesũ rũhĩ nĩ tondũ tũrĩ a Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Haleluya. Kĩgoco tũgoce Jesũ nĩ tondũ nĩwe mwega.
Give me
mwathani no Ngai witũ nĩ tũkwenda gũkwenda na gũkũigua Jehova mũtũra muoyo. We wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai kĩhoti, wĩ Ngai mũigua tha. Mawĩko maku nĩ manene na ma magegania mwathani. Tũrakwambararia rũcinĩ rũrũ Ngai witũ, tũkiuga we nĩwe Ngai witũ, we Ngai mũtũra muoyo, we Ngai mũthamaki wa thamaki, mũnene wa nene, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. We nowe wagĩrĩire kũgocwo, we nowe wagĩrĩire kũinamĩrĩrwo, nowe wagĩrĩire gũthathaiyo mwathani, nowe wagĩrĩire gũtũgĩrio Jehova, nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩ tawe. Nĩ thengiũ Ngai witũ mwega nĩ tondũ wa mawĩko maku manene. Mwathani Ngai witũ nĩ ũtwendete na wendo wa magegania. Wendo ũcio mwathani Ngai witũ tũkinyĩrĩirie ihinda rĩrĩ Ngai, ũgatũgomania nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mwathani. Tũka tũgũthathaiye Ngai, tũka tũkũgoce na tũkũinamĩrĩre na tuge nĩwe Ngai na gũtirĩ ũngĩ tawe. Na rĩu mwathani ona twĩkĩte maya mothe Ngai rĩ, Baba witũ no ũkorete andũ moimĩte njĩra-inĩ yaku, no ũkorete andũ makwĩhĩtie mwathani, no ũkorete andũ mwathani moinĩte maathani maku Jehova. Na nĩkĩo Baba twahehenjeka o nyarĩrĩ-inĩ ciaku tũgĩgũthaitha mwathani Ngai tha witũ, na ũndũ wothe ciaku icio ikoragwo cirĩ o njiguo mũthenya. Ngai witũ ũtuĩke wa gũtũrekera, ũtũthambie mwathani Ngai tha witũ ngoro citũ, mwathani ituĩke cia gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Na nĩguo Baba tũgĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai, Baba witũ ũtuĩke mwathani wa gũtũigua igongona rĩrĩa tũkũruta gĩikaro gĩkĩ mwathani. Ngai witũ rĩruta mũtararĩko mwega Ngai, ũgũgũkinyĩra wĩ gwaku igũrũ Jehova. Ngai witũ coke gũkorwo wĩ ngwatanĩro na ithuĩ. Thengio Baba nĩ gũtũrekera Baba, thengio nĩ gũtũtheria ona gũtũtua mwathani o thamaki waku rũcinĩ rwega. Tũragũcokeria ngatho mwathani Ngai tha witũ nĩ kũrĩa ũtũrutĩte mwathani, nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ rũgendo, nĩ ũtũrũĩrĩire Ngai tha witũ mwathani Ngai witũ ũgatũhonokia mĩtino-inĩ mĩingĩ. Baba mwega wa matu-inĩ nĩ tũkuonete ũgĩtũrathima. Thengio Ngai, thengio Ngai, thengio Ngai. Na rĩu mwathani mwega Ngai Baba, tũrũgamĩte gĩikaro gĩkĩ Ngai tha witũ, tũgĩkwĩra mwathani nĩ tũbatarĩtio nĩwe Ngai. Thengio Baba nĩ tondũ nĩ ũratwarĩria na kiugo gĩaku mwathani. Nĩ wonete ũrĩa mwathani tũthiũrũrũkĩte mwathani kĩrĩma Jehova. Nĩ wonete mwathani ũrĩa tũiganĩrĩte na marĩa ũtũhete, na tũkaga kuona marĩa ũtũigĩire mbere Jehova. Baba nĩ tũrakũhoya mwathani rũcinĩ rwega, tũtuĩke mwathani a kũmomora thingo Ngai, tũtuĩke mwathani a kuoya ikinya mwathani Ngai witũ, tũtuĩke a kumagara Ngai tha witũ, na nĩgetha mwathani twĩgwatĩre irĩma iria ũtũigĩire mbere Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ rũcinĩ rwega mwathani, o ũmwe witũ wĩ gĩikaro gĩkĩ mwathani, tũragwĩta tũteithie mwathani Ngai tha witũ, nĩ tondũ mwathani Ngai witũ ithuĩ tũtirĩ na hinya ona tũtirĩ na ũhoti mwathani, no wagĩa hamwe na ithuĩ Ngai nĩ ũgũtũteithia mwathani kunanga mwathani Ngai tha witũ, na gũtuanga mĩnyororo ĩrĩa tũrigicĩte Jehova, tũkaga kũ-advance mwathani. Turadesire mwathani Ngai tha witũ wa matu-inĩ to break the camp, oh God, and to advance in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thengio Ngai witũ mwathani, tũkĩte haha nĩ tondũ Baba nĩ twĩrirĩirie mwathani gũtwarana nawe, nĩ twĩrirĩirie mwathani Ngai tha witũ kumagara, nĩ twĩrirĩirie mwathani kwĩgwatĩra mwathani kĩrĩa ũtũigĩire mbere Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani tũteithie kuma hau mwathani, hau mwathani tũtũrĩte mwathani Ngai tha witũ tũtekũhota kumagara wĩtĩkio-inĩ mwathani Ngai Baba,
Tũteithie Mwathani Ngai witũ kuoya ikinya rĩa kumagara Mwathani hau Baba tũkomete, tũkaremwo Mwathani nĩ gũkũhoya ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkũhoya Baba. Hau Mwathani tũikarĩte ona kũigua kiugo tu tũgĩthomerwo na tũkaremwo nĩ gwĩthomera Mwathani. Tũteithie kumagara Ngai Ithe witũ na kuoya ikinya Mwathani, tũhote Mwathani gwĩthomera, tũhote Mwathani kũgĩa na kĩo mahoya-inĩ, tũgĩe na kĩo gĩa gũkumagarĩra Mwathani Ngai Baba. Ona mawĩko maitũ Ngai Ithe witũ matuĩke Mwathani makũ advance wĩtĩkio-inĩ Jehova, na nĩgetha Baba tũgeka kũringana na wendo waku Ngai. Nĩ wega Baba nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mwega, wĩ mwega Jehova. Tũrekwenda kwĩrekereria moko-inĩ maku rũcinĩ rũrũ Mwathani, nĩ tondũ Baba witũ watũririkania Mwathani. Ngai witũ maũndũ makũrũ nĩ megũthira, tũgĩe na maũndũ merũ Ngai, na nĩgetha Baba tũhote kumagara. Nĩ wega Baba nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku Mwathani Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Jehova. Tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ Baba nĩ ũharĩrĩirie metha rũcinĩ rũrũ, na arĩ meho Ngai Ithe witũ ũkotwarĩrie Mwathani, ũkotũririkanie, ũkotũrute Jehova, ũka Mwathani Ngai Ithe witũ ũtwarahũre, na nĩgetha Mwathani tũhote gũtwarana nawe. Rũcinĩ rwega Mwathani Ngai Ithe witũ nĩ tũkwenda kũroria maitho maitũ na igũrũ kũrĩ we, nĩ tondũ Ngai Ithe witũ gũtirĩ hangĩ tũngĩruta ũteithio tiga hau harĩ we Jehova. Rũcinĩ rũrũ Mwathani kwĩ mũndũ woka gĩikaro gĩkĩ Ngai witũ, nĩ tondũ wa ũrĩa Mwathani maũndũ mamũritũhĩire, na kiugo gĩaku kĩroiga Mwathani twĩyaũre marĩa matũritũhĩire Mwathani. Ngai Baba mũndũ woka na mĩrigo Mwathani Ngai witũ akiuma gĩikaro gĩkĩ Mwathani, akorwo Mwathani akũreheire mĩrigo Ngai witũ eyaũrĩte Mwathani, na nĩgetha Mwathani ahote gũthiĩ rũgendo. O icoki rĩaku Mwathani nĩ tondũ nĩ ihũthũ. Mũndũ woka ena ibataro rĩa o mũthemba Mwathani, tondũ we nĩwe mũheani Ngai. Cemania na ibataro rĩu Ngai witũ, na watũhingĩria Baba no tũgũkena Ngai. Tũkaririkana Mwathani kwĩna angĩ marwarĩte, na we nĩwe ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ Mwathani. Ngai witũ tuĩka wa kũmahutia na guoko gwaku kuohonio Ngai, macoka kwĩgwatĩra Mwathani ũgima wao wa mwĩrĩ, na no megũkena Ngai. Twakwambararia na twagũtĩĩa na twoiga nĩ wagĩrĩire Jehova. Twakometi families moko-inĩ maku Ngai. Nĩ tũĩ Mwathani Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ ũrĩa ũkagũtũthitanga kũrĩ we ndakenagio nĩ families rĩrĩa irũgamĩte wega Ngai. No nĩ tũgwĩta Mwathani na tũgaũkaĩra rũcinĩ rũrũ, na nĩgetha Mwathani ũke ũtũthondekere families Ngai. Tũkahoya wendo gatagatĩ ka families Mwathani, tũkahoya ũiguano Mwathani na ũrũmwe Ngai, nĩ tondũ rĩrĩa families ciarũgama wega Ngai witũ kanitha waku nĩ ũtheremaga. Thengiũ Baba nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Jehova. Ngai witũ tũgakometi bũrũri witũ moko-inĩ maku. This far Lord nĩ tũroiga wĩ Ebenezer, na no tũkwenda kũrekereria bũrũri ũyũ Ngai Ithe witũ. Mwathani roho waku atuĩke wa gũtawara Ngai. Mwathani ũkorwo tũthondekere, nĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ na hinya. Tongoria twaneana atongoria aitũ moko-inĩ maku Ngai. Baba witũ mahe ũũgĩ no mahe ũmenyo no ũtaũku, na nĩgetha Baba magĩtongoria bũrũri ũyũ Ngai, matongoretio nĩ roho waku mũtheru, makwendete na magwĩtigĩrĩte Jehova, na nĩgetha bũrũri witũ ũtuĩke wa kũrũgama wega. Rĩu Mwathani Ngai Ithe witũ twaneana ndungata yaku moko-inĩ maku ũrĩa ũkũrũgama Jehova, na nĩgetha Ngai witũ atũkinyĩrie ndũmĩrĩri ĩrĩa ũmũhete Ngai. Baba mwega wa matu-inĩ tũhingũre matũ maitũ na ngoro citũ ikũhingũkĩre Jehova, na nĩgetha Mwathani kĩrĩa ũharĩrĩirie Mwathani kĩgĩe na handũ na gĩtũteithie Mwathani, na nĩgetha tũhote kũ break the camps, O Lord.
twagũthathaiya na twagũtũgĩria na twoiga nĩ wagĩrĩire nĩ tondũ twahoya rĩihoya rĩa wĩtĩkio o wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũguo Jesũ Kristo mwathani witũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Thank you, Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you, Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, ndakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Tukihorera Ngai witũ rwa igũrũ, tukipigia Yesu makofi mazuri. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa hau twakinya, turauga nĩ kwambura hema. Tera ũrĩa mũriganĩtie nake nĩ kwambura hema. Mwĩre rĩngĩ nĩ kwambura hema. Na kiumia gĩkĩ gĩothe tũthiĩte tũkĩaragĩria ũhoro wa kwambura hema, ona ũmũthĩ tuoka kwambura harĩa ĩtigarĩte. Bwana asifiwe. Mahinda maya nĩ ngũria kwaya ĩtũhe rwĩmbo, na twauma hau nĩ tũgwĩta evangelism team na rwĩmbo.
Evangelism team. Evangelism, praise team, you're there. Na kikundi kia evangelism, tafadhali muke habere ku present rwimbo. Onaria maikarite thi tafadhali wothe wa gikundi kia evangelism. Ninyo twetereire no rio ngio kuigua ni ekwenda kuina na ithuĩ ti rwĩmbo rũgeni no oke tugoce Ngai tuyamwe. Okobo, Kai Moto.
Na riu turauga tero riongi ni kwa Abrahama ndirona ta murerana ni kwa Abrahama ona riu tokire kwa Abrahama mwathani agocwo amahinda maya ni ngwita secretary witu twanirire maundu mwathani agocwo Ngai akumio Waburite hema cigana mwathani agocwo nĩ tũragoca Ngai nĩ tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho tũkoretwo na kiumia kĩega mũno na kiumia gĩa kĩrathimo mũno the Nedeni week na Ngai nĩ akoretwo agĩtũruta na njĩra ya mwanya ũhoro wa kwambũra hema and I believe on a climax ĩrĩa tũreka ũmũthĩ ũhoro ũcio no ĩgũthiĩ na mbere ĩgĩtwaragĩria ũhoro ũcio nĩ tondũ Ngai nĩ okaga na agoka na njĩra ya mwanya hingo ciothe nĩgetha tũharĩrĩrie nĩ tondũ wa ciĩranĩro iria twĩrĩire thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ mwathani twagocwo nĩ mũkenete mwĩ thĩinĩ wa nyũmba ya mwathani mũtihana andũ akenu mwathani agocwo can you give a smile to your neighbor no mwĩre nĩ ngenete gũkorwo ndĩ nyũmba-inĩ ya mwathani amen nĩ tũkũmũnyita ũgeni mũno njĩtagwo Roslyn Gacoka na Kristo nĩ mwathani mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩ ndĩramũkenera nĩ ũtugi wake na wendo wake igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa kahinda-inĩ gaka nĩ ngwenda kwamũkĩra mũndũ ũkĩte gũthoma na ithuĩ rita rĩa mbere thĩinĩ wa kanitha ũyũ nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũthoma na ithuĩ no twende gũkwamũkĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na tũcokie ngatho nĩ ũkire gũthoma na ithuĩ twĩna mũgeni ũrĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ mũthenya wa ũmũthĩ rũgamai na igũrũ thank you we give them a clap we have many visitors welcome choir ikarai mũrũgamĩte choir twamũkĩre ageni Christian, welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian, welcome here. God loves you and we love you and that's the way it should be. Hallelujah. God loves you and we love you and that's the way it should be. God loves you and we love you and that's the way it should be. God loves you and we love you and that's the way it should be. Asanteni sana, mnaweza keti chini, tumewakaribisha. Kadi yo mwaheo nĩ ya waashas no mũtũihũrĩrie marĩtwa manyu na details cianyu nĩgetha tũmũmenye mũno makĩria na thutha ũyũ ashas acio nĩ mekũmũtwara handũ mũkwarĩrio nĩ our elders na mamũnyite ũgeni o rĩngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya mwathani. Nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho ũmũthĩ nĩyo climax ya our Nedeni week no toguo ndoiga gĩkoretwo gĩkiumia kĩega na gĩa kĩrathimo kĩna ũrutani mũingĩ na nĩgetha tũmenye Ngai in a deeper way. Naguo mũthenya wa Sunday gĩthomo kĩa mbere gĩgatongorio nĩ church school na brigade nĩ tondũ nĩ ũgakorwo nĩ mũthenya wa commissioning na kĩo gĩthomo gĩa kerĩ gĩgatongorio nĩ district ya Chania B.
Kuma kuri evangelism toguo twoiga nĩ tũrarĩ na wiki njega ĩrarĩ na activities nyingĩ cirathiaga na mbere na evangelism parish and also the congregation nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ ũrĩa mũrerutĩire na indo cianyu na mbeca cianyu ona indo nyingĩ mũno mũraheanire na andũ a Kĩanjaũ nĩ marakenire mũno nĩ tondũ wa those donations and even your presence na participation ĩrĩa yothe ũramekire either na mahoya gũkorwo ũrĩ ho tũrarĩ na crusade tũrarĩ na door to door and all those things happened for the growth to the glory and honor of God na nĩ tũracokeria Ngai ngatho koguo nĩ mũcokeirio ngatho mũno na kuma kũrĩ PCMF nĩ maracokeria Ngai ngatho this far mara celebrate the 50th anniversary cia inception ya PCMF ministry na those celebrations shiko observe all through prayer and fasting kuma ũmũthĩ mweri 10 nginya mweri 30 maki-reflect na makirora rũgendo ona gũkũra kwa ministry ya PCMF na athuri othe nĩ mũrĩtio mũjoinin athuri othe athĩ othe magĩkũngũĩra kana ona ithuĩ tũkĩkũngũĩra tũrĩ ithuothe ũhotani wa Mwathani this far 50th years anniversary of the PCMF ministry. Naguo mũthenya wa kiumia athuri othe nĩ metĩtwo manyuanĩre cai gũkũ kanitha-inĩ thutha wa gĩthomo kĩa mbere na thutha wa gĩthomo gĩa kerĩ koguo arĩa magakorwo gĩthomo kĩa mbere nĩ makamit na arĩa magakorwo gĩthomo gĩa kerĩ still nĩ makamit for a cup of tea no ngĩigua wĩtĩirwo cai nĩ mũthuri cai ũcio ndũgatige tondũ cai ũcio nĩ special so all men go and take that tea na nĩ mũkarathimwo nĩ Mwathani. Then from the guild our fellowship resumes on Friday 5:30 gĩthomo gĩgatongorio nĩ Mũgumo-inĩ East District thaa icio 11:30 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ndanĩra ndaiga brigade nĩo magatongoria mũthenya wa Sunday tondũ nĩ gwakorwo na graduation ya brigade arĩa marĩkĩtie module 1 nĩ mararĩ na training mararĩ nayo commissioning commissioned both the brigade officers and the church school teachers mweri 17 nĩ next Sunday gĩthomo-inĩ gitũ kĩa mbere. Now TE from the TE desk nĩ kũrĩ andũ maheirwo candles na angĩ makĩjoin nĩgetha meke TE nĩ mũraririkanio nĩ our elder the patron Elder James na coordinator Dorcas andũ mathiĩ na mbere makĩyandĩkithagia na mũjoin the TE classes tondũ cirĩ on na nĩ marĩ prepared for you so mũndũ wothe woire kado na wĩ gũkũ kindly see them na nĩgetha mũthiĩ na mbere na kũbanga ũhoro wa that program ya gwĩka TE na nĩ mũkũrathimwo nĩ Mwathani. Then in the afternoon we have a meeting for the parish nĩ gũgũkorwo na parish finance meeting so those people who are for the finance meeting the meeting will be there at 4 thaa 10 na Ngai athiĩ na mbere na gũtũrathima. Wa mũico ndĩna kandi thaka mũno haha ĩtũmĩtwo nĩ family ya Mr and Elder Charity Ndũng'ũ nĩ maracokia ngatho nĩ ũrĩa mũramanyitĩrĩra na mũrahoya hamwe nao hĩndĩ ĩrĩa maratigĩtwo nĩ mamu wao na Ngai athiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtwĩka wega tũgĩka maũndũ mothe. Taũri ũcio ũngĩ rĩngĩ wambũrĩte hema cigana. Mwathani agocwo. Rekei tũhũrĩre Mwathani rũhĩ na Ngai atũrathime. Mbũrĩte hema cigana. Mahinda maya nĩ mahinda ma kũhoera ciana. Ngũria Elder Njoroge kindly ũhoere ciana nĩgetha tũthiĩ na mbere. Praise God. Watoto tuje. I'm happy today. So happy. Are you happy? Yes. So sing. I'm happy today. So happy. In Jesus' name, I'm happy.
She has taken away my sins away. I'm happy, so happy today. And the time to be happy is now. And the place to be happy is here. And the ways to be happy is to make someone happy and to have a little heaven down here. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Toto wapigiwe makofi. Can we be upstanding? Tusimame wote ndio tukiri imani. Watoto wanapenda English. So museme Kiswahili, sisi tutasema English. Basikia? Twende pamoja. I believe. Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his Son, Lord, our Savior, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered at Pontius Pilate. He was crucified, died, and buried. He descended into hell. He rose again from the dead. And now he sits right now, Father Almighty. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body. Amen. Mulimaliza. Tuombe. Let's pray. Ngai witu twi mbere yaku, tunafurahi, tunasema ni asanti, tunakushukuru kwa uhai, tunakushukuru kutuleta katika hili nyumba lako, mahali tunakuabudu pamoja, tunasema ni asanti. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu wa baraka, wewe ni Mungu ambaye ni wa ajabu. Ulituumba kwa mfano wako na umetuweka uhai. Umetulinda tukitembea, umetulinda tukicheza, umelinda wazazi wetu, umekuwa mwaminifu. Unatupea mahitaji yetu, unatupea uzima, tunakuwa na afya, tunapata chakula, tunasema ni asanti. Katika nchi yetu Mungu wetu tunasema ni asanti, maana nchi ina amani. Unatulinda tukitembea katika magari, katika ndege, katika njia zote ambazo hutembea. Unatulinda tukiwa katika nyumba zetu na katika kazi zetu. Mungu wetu tunasema ni asanti. Baba, twakushukuru kwa serikali. Na tunaomba kwamba serikali yetu ambaye tulichagua, nawe ukatuwezesha kufanya hivyo, ya kwamba utaisimamisha na utawaelekeza katika kazi zao zote, ndio kila mtu ambaye ni Mkenya papali popote yako afikiwe na baraka na huduma na mambo mema kutoka kwa nchi yetu tukufu. Tunakumbuka wengine ambao wako katika hali ya uchungu, wakiwa kwa nyumba zao na katika mahospitali. Wewe ndiye tunaomba, Jehova Rafa, wafikie na uponyaji. Kanisa lako tukufu ambalo liko ulimwengu wote, na hili letu la Presbyterian, twalikabidhi mkononi mwako, tukiombea General Assembly, moderator wake Right Reverend Mutahi Thegu Mutahi na wengine katika hiyo ofisi, our HT,
our presbytery, our Reverend JK, our elders, our LCCs, all over, we pray that you'll help them to serve you with integrity of heart, to renew the anointing. Mungu wetu, uwape neema yako, ndio wakifanya huduma yako iwe huduma inakubalika kwako, nasi tupate baraka, nazo roho zetu zijengwe na tuwe katika mwamba wa Yesu. Ni asanti, maana maombi yetu inafika kwako. Umetupea wiki njema ya kuenenda na kuhudumia wengine. Ni asanti kwa wale wamejitolea sana, wakafikisha ujumbe mpaka kwa Kiajao, kwa manyumba na kwa crusade. Mungu wabariki na waongezee baraka, hata kudi uliongeze. Tunasema Mungu wetu, hili huduma uliyotupatia ya kuweka mwanga mahali unaonekana na uzindi kufanya tung'ae katika nyumba zetu na biashara zetu na kanisa lako. Tunasema ni asante kwa watoto hawa. Ni watoto ambao ni wazuri, ni watoto ambao tunawapenda. Tunasema Mungu wetu, wanapokuwa katika nyumba lako, wanaposikia ujumbe wako, wanapoenenda kufundishwa, Mungu wetu uwakumbuke. Ukumbuke walimu wao, ukumbuke wazazi wao, wengine wana mahitaji ya ndani sana, uwaguze. Uwape baraka zako, ufanye walindwe na wewe, wakitembea, wakicheza, wakiwa shule. Mungu walinde. Tuwasema ni asanti. Na wakienenda kufundishwa katika lugha ambazo wataelewa na katika njia ambayo watashika neno lako, Mungu wetu, twaomba ya kwamba utawapata katika hiyo njia ya wokovu na watatoka katika hiyo njia maishani yao yote. Tunaamini ya kwamba umesikia maombi yetu na kwamba utaendelea na kutubariki katika hii ibada. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. I'm a soldier. 20 church school in the army. 20 church school in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. Mahinda maya ni twakinya mahinda mange ma guthoma mathomo maria meho. Ithomo ria mbere rikwambiriria kuma athamaki wa mbere 19 mwenginya 10 na ria kereri kuma ibuku ria Luka 9:1 nginya 6. Ogwo athomi ni magututhomera. Athani agocwo. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Karo wa Kĩhara, nĩ tũgũtuthoma athamaki wa mbere kuma 19 kwambĩrĩria hau kamũhari ka mbere nginya ga 10, na nĩ tũgũtwarana. Nake Ahab agĩkĩhe Jezebeli ũhoro wa maũndũ macio mothe Elija ekĩte, na wa ũrĩa oragĩte anabii othe na rũhiũ rwa njora. Hĩndĩ ĩyo Jezebeli agĩkĩrekeria Elija mũndũ, akiuga atĩrĩ, Ngai wakwa arothũũra, ona ikĩrĩrie gũthũũra, ingĩkaga gũtũma muoyo wakwa ũtuĩke o ta muoyo wa mũndũ o wothe wa acio rũciũ, hĩndĩ o ta ihinda o ta rĩrĩ. Nake Elija ona ũguo agĩũkĩra agĩgĩthiĩ athare muoyo wake, agĩgĩthiĩ akĩkinya
Birishiba, itũũra rĩa Juda, agĩtiga ndungata yake kuo. No rĩrĩ, we mwene agĩthiĩ rũgendo rwa mũthenya mũgima arorete werũ-inĩ, agĩikara thĩ gĩtina-inĩ kĩa mwethia, nake akĩhoya atĩ akue, agĩkiuga atĩrĩ, rĩu nĩ njiganĩte. We Jehova, nduta muoyo, nĩ ũndũ ti niĩ mwega gũkĩra ababa. Agĩgĩkoma thĩ toro hau mweya-inĩ. Ũgĩtuĩka atĩ akĩhutio nĩ mũraika, akĩrwo ũũ, arahũka ũrĩe irio. Nake agĩgĩcũthĩrĩria na atĩrĩrĩ, mũtwe-inĩ wake hagĩkorwo he mũgate ũhĩhĩirio makara-inĩ igũrũ, ona thubu ya maĩ na ona mbũthũ ya maĩ. Nake agĩũkĩra ona akĩnyua, agĩcoka agĩkoma o rĩngĩ. Ningĩ mũraika wa Jehova agĩthiĩ harĩ we rĩngĩ hĩndĩ ya kerĩ, akĩmũhutia, akiuga atĩrĩ, arahũka ũrĩe irio, nĩ gũkorwo rũgendo rũrĩa ũgũthiĩ nĩ rũgũkũnenehera mũno. Arahũka, akĩrĩa, ona akĩnyua. Nake agĩgĩthiĩ na hinya wa irio icio arĩire matukũ 40, mũthenya na ũtukũ. Agĩkinya kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa gĩtagwo Herebu. Nakuo kũu agĩtonya ngurunga-inĩ, akĩrara kuo. Na rĩrĩ, kiugo kĩa Jehova gĩkĩmũkinyĩra, akĩũria atĩrĩ, ũreka atĩa gũkũ Elija? Nake akiuga atĩrĩ, nĩ ũiru ndũire ndĩ naguo mũno nĩ ũndũ wa Jehova, Ngai mũnene wa ita, nĩ gũkorwo ciana cia Isiraeli nĩ itigĩte kũrũmagĩrĩra kĩrĩkanĩro gĩake. Ikagũithia kĩgongona gĩake thĩ, na ikoraga anabii aku na hiũ cia njora. Na niĩ nyiki, no niĩ indigarĩte, na no iracaria muoyo wakwa iũrute. Ngai arathime ciugo ciake. Mwathani agocwo rĩ kanitha. Hama rĩtwa ngetwo John Ndung'u. Thoma rĩtwa rĩake rĩrĩ kuma ibuku rĩa Luka 9 kuma mũhari wa mbere nginya wa 6. Luka 9 kuma mũhari wa mbere nginya wa 6. Ciugo cikuga ũũ: nake agĩĩta arĩa 12 mongane hamwe, akĩmahe hinya na wathani wa gwathaga ndaimono ciothe na wa kũhonagia andũ mĩrimũ. Agĩcoka akĩmatũma mathiĩ makaheanage ũhoro wa ũthamaki wa Ngai na makahonagia andũ arwaru. Nake akĩmeera atĩrĩ, mũtigakue kĩndũ ona kĩ kĩa rũgendo rwanyu, ona mũtirima kana mburungo kana mũgate kana mbia, na mũndũ ndagekuĩre nguo igĩrĩ. Nayo nyũmba o ĩrĩa mũrĩtonyaga ikaragai kuo, na mumage kuo mũgĩthiĩ. Na andũ othe arĩa matarĩ mũgwataga ũgeni-rĩ, mũkiuma itũũra rĩu, thukiai magũrũ manyu rũkũngũ rũitĩke,
rũtuĩke rwa ũira kũrĩ o. Magĩkiuma hau marĩ magĩthiĩ makĩhungũraga mĩciĩ, makĩhunjagia ũhoro ũrĩa mwega na makĩhonanagia kũndũ guothe. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nĩ tũrahũra rũhĩ nĩ tũkĩhũre rũhĩ rwega. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ tũkũrũgama na igũrũ tũine rwĩmbo rwa kũharĩrĩria mũheani wa kiugo. Nĩ ngũkĩra thiĩ harĩ Jesũ. Praise team. Nĩ ngũkĩra thiĩ harĩ Jesũ, ngoro yakwa nĩnogete ma, rĩu gũtigana na shaitani, he Jesũ ngoro-inĩ. Jesũ nĩnjũkĩte harĩ we, rĩu ndigĩte mehia na thutha, andĩka rĩtwa rĩakwa hau, tondũ rĩu ndĩ waku. Ona korwo ndarĩ kũraya, Baba nĩetereire ngacoka, ahĩmbĩrie agĩkenaga, ona ndĩ o mũcangi. Jesũ nĩnjũkĩte harĩ we, rĩu ndigĩte mehia na thutha, andĩka rĩtwa rĩakwa hau, tondũ rĩu ndĩ waku. Ndirĩ ndona wega gũkũ thĩ, no ruo na kĩeha kĩnene, rĩu ngũcoka harĩ Mwathani, anjiyũrie thayũ. Jesũ nĩnjũkĩte harĩ we, rĩu ndigĩte mehia na thutha, andĩka rĩtwa rĩakwa hau, tondũ rĩu ndĩ waku. Ndirĩ na ũthingu wakwa mwene, no ngĩhaka wega wa Jesũ, atherie na thakame yake, otage shaitani. Jesũ nĩnjũkĩte harĩ we, rĩu ndigĩte mehia na thutha, andĩka rĩtwa rĩakwa hau, tondũ rĩu ndĩ waku. Yesu asifiwe. Haleluya. Tupigiane mikono kwa hewa. Haleluya. Ai, come on. Haleluya. Tuwe thĩinĩ wa Gĩkũyũ ithe tiguo, lakini tutachanganya na Kiswahili kidogo. Bwana Yesu asifiwe. I'm glad to be here. Nigedeire Ngai, nashukuru Bwana kwa sababu ya kuwa hapa. Nataka ili tuweze kuketi. I want us to do something. Hallelujah. Ndenda tugĩrĩrie Ngai. Tũtigĩte na wiki njega mũno. Tumekuwa na wiki mzuri ya kufana, tukifunzwa neno la Bwana kwa ajili ya kutayarishikika kwenda kulinena neno la Bwana huko nje. Praise the name of the living God. Ai, hallelujah. Mwambie aliye karibu na wewe ya kwamba go beyond the normal in the name of Jesus. Ambia mweko karibu na wewe enda zaidi ya ukawaida in the name of Jesus. I want us to shout and dada tugererie Ngai, tumshangilie Bwana. At the count of 3, I want you to go crazy before the presence of God. Idetiguo. Amen. 1, 2, 3. Come on, clap for Jesus. Amen. We break the camp. Netwa heriahama. Netwa borahema in the name of Jesus. Tukirekererio mothe. Netwa kwa borahema. Tunatoa hema zote katika jina la Yesu. Tunavuja hema katika jina la Yesu. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kanitha twihithe rugo rwaihiga higa higa nitakenye. Kanitha twihithe rugo rwaihiga higa
tuseme kama tunamaanisha. In the name of Jesus. Jitayarishe vizuri, tuseme tu kwa 1 minute, for 1 minute, kwa dakika moja. Tuhithe rungu rwa higa nigetha tuhote kwambura hema, ili tuweze kufuja hema katika anga ya kiroho na kiasiria. Ithuothe twihithe rungu rwa higa makofi mazuri in the name of Jesus. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu tunajificha kwako. Tunakuhitaji mfalme, ili ukaweza kutustiri Bwana, ukaweza kutudumisha Bwana thindi wa mathaa maya. Jehova, dakika ici iroka ciganona, tunaomba utufunze na utufanye upya katika jina la Yesu Kristo. Erohia ngoro citu, erohia witikio, ongerera hinya muthamaki, ongezea nguvu katika maisha yetu kiimani, katika kila hali zote zetu mfalme, ili Bwana tukaweza kutoka hapa na jambo lipya, tukaweza kutoka katika hii nyumba yako mfalme. Isiwe tumekuja kwa ukawaida, isiwe tumekusanyika tu kwa ukawaida, lakini kila mmoja wetu mfalme, kwa ajili yetu binafsi, kwa ajili ya hata familia zetu, kwa ajili hata katika kazi zetu na biashara zetu, katika siku zijazo mfalme, kwa sababu ya hizi dakika tukaweza kutoa ushuhuda mpya katika jina la Yesu Kristo. Tunateka nyara kila nia ya mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho anaweza kuwa amejaribu kukiinua, we rise against it in the mighty name of Jesus. Tunainuka kinyume na kila mpango muovu wa adui katika maisha yetu, dhidi ya hata kanisa, dhidi ya hata kanika maisha yetu kibinafsi mfalme. Bwana wa mabwana, tunaomba ukainuke na hata maadui watawanyike katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri unapoketi in the mighty name of Jesus. Amen. Kwa jina naitwa Harrison Kafiro Washira na nimeokoka adhuhuri ya leo. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Nafurahia sana kuwa hapa. Natoka hapa Gatanga P.C.E.A parish na hudumu kule kama mwinjilisti, na nashukuru Bwana kwa sababu ya hiyo fursa. Na leo agarau nikarudi hapa, nikitazama ninaona watu wengi na wao wajua, tulikuwa na wao kule Ijakagiri zile nyakati, nilikuwa tu ninacheza piano, hata sikuwa naelewa vizuri ni nini ninafanya, lakini siku ya leo Mungu ananipeleka mahali alikuwa nataka, na ninaamini bado kuna milima mingi ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kiwango cha juu nitakacho, naamini ya kwamba pia Mungu amenipangia na amenihifadhia. Praise the name of the living God. Kwa dakika kadhaa zijazo, naamini ya kwamba kuna jambo la kipekee ambalo Mungu anaachilia katika maisha yetu. Hatujakuja hapa bure ama kwa ukawaida. Amen. And therefore I want everybody, nyende o mundu akorwo akihinguka mbere ya Ngai, na ndagakorwo agithikiriria kiugo kuma gwika mwana kanini karagari kanini muno, ndigathikiririe kuma he mundu. I want you to listen from God. Praise the name of the Lord. Usikize kutoka kwa Mungu kwa ajili yetu. Mungu akafanya mambo yafanyike, na pia sisi wenyewe tukashawishika kwa Roho Mtakatifu, tukawa watu wa imani. Tuko kanisani kwa sababu sisi ni watu wa imani. Naamini kwamba hauko kanisani ati kwa sababu babako alikuwa elder wa kanisa, ama alikuwa mchungaji, ama kwa sababu ulijipata. Lakini ni vyema uwe katika hii imani. May you be in this
this dimension kwa sababu yako kuchagua na kuhimizika. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mtu wa Mungu adhuhuri ya leo, na si ukafunguke dakika kadhaa, kwa sababu tutapotamatisha, najua kwamba mmefunzwa kwa wiki mzima up to yesterday mpaka jana, na leo tunapotamatisha mwishoni mwega wodu. Praise the name of the living God. Kwa hivyo hata tunapotamatisha haya mafunzo, najua kwamba kuna jambo la wakati, kuna jambo la wakati unaofaa katika maisha yetu, ndio Mungu akaleta even the theme that we have, breaking the calms. Bwana Yesu asifiwe. Ni ihinda rĩa kwambũra hema. Ĩra mũndũ ũcio mũrigania nake tondũ nĩ kũrĩa tũrarĩkia ũhoro ũyũ, mwĩre nĩ kũrĩkia na kwambũra hema ciothe. Ni wakati na ni musimu na ni majira ya kuvuja kambi zote katika maisha yetu. Inawezekana mambo yetu pengine yametufanya tukakwame katika maisha yetu, katika mambo yetu, katika familia zetu, katika hali ya imani, katika mambo ya kiasilia ama the physical things, the physical realm. Yawezekana tumekwama, pengine tunazunguka katika mahali pamoja, lakini adhuhuri ya leo kwa imani tunavuja hema na tunasonga mbele. In the English version it says break the camp and advance. Advancing. Ku-advance ni kuendelea. It is a matter of taking a step ahead in the mighty name of Jesus. Ni wakati katika imani Mungu anataka tuchukue hatua, tuende mbele katika imani in the name of Jesus. Ni kuri njĩra nyingĩ mũno tuikaraga thĩinĩ wa hema nacio. No wĩkore wĩingĩrĩte thĩinĩ wa hema nĩ harĩa wekorire thĩinĩ wa ũndũ mũna, ona no wĩkore hema-inĩ nĩ ũndũ wa ũndũ mwega. Unaweza barikiwa ukae katika hema kikawaida, useme I'm good, ndi mwega, ndi mwagĩrĩre, my account is okay, everything is going on well. Mũndũ nĩ aingĩraga hema-inĩ akariganĩrwo atĩ nĩ harĩ na hangĩ wagĩrĩrwo nĩ gũthiĩ ũkegwatĩre. Lakini adhuhuri ya leo no wĩkore hihi wĩ thĩinĩ wa hema nĩ ũndũ wa ũndũ mũru wahanĩkire, nĩ ũndũ wa rĩngĩ mũrimũ mũna, nĩ ũndũ wa rĩngĩ handũ hanoko na Ngai ndamũhoire ndanjiguire, nĩ tondũ nĩ arekereirie ng'ania witũ ehere thĩ akĩmuoya. Rĩu Ngai wakĩndekereirie nĩkĩ? Mũndũ aikare handũ, unakaa mahali unaanza kujuta, unaanza kumkereresha na kumtetesha Mungu. Hizo zote ni kambi na hema tunafaa kuzivuja. Hello, praise the name of the Lord. Nipugie mkono wako hivi kama umeboeka na umechoka. Nipatie dakika 5 nimalize. Hallelujah. Unaweza kaa hapo kwa hicho kiti ukuwe comfortable, uanze hata kulala. Watu wanaweza kulala hata kiroho kwa sababu wako katika camp, wako katika kambi ya mazoea. Kuingia kanisani kwenda nyumbani, kukuja kanisani kwenda nyumbani, hiyo ni camp, hiyo ni hema. Lakini siku ya leo Mungu anatushawishi, anatuhimiza tuweze kuvunja kamba, tuweze kuvunja kambi na hema. We take a step of faith ahead anyhow. Praise the name of the living God. Leo tugithoma kĩrĩkanĩro, ciugo citũ irauma thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy, kana gũcokerithia maathani. Ni mambo ya kumbukumbu. Ni wakati tunapata ya kwamba Mungu alinenea Wanaisraeli na akawanenea kwa njia ya kuwafanya wakumbushwe amri zake mara tena. It was a moment of re-emphasizing. It was a moment of reaccounting. It was a moment of revival. It was a moment, ni wakati wa ufufio, ni wakati wa kutiwa nguvu mpya, ni wakati wa kupewa hata ufasaha mpya, ni wakati wa kupewa njia mpya ili tukaweza kuchukua hatua ya imani kama vile wana Israeli waliambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. The book of Deuteronomy is about refreshing. Na hĩndĩ ĩrĩa Ngai oka nĩgetha erohie maũndũ, nĩ Ngai ũrauga tũtirabatara gũikara rĩngĩ thĩinĩ wa kamenyeri. It is the high time to get out of the familiarity.
Sisi tukiwa watu wa imani, tukiwa watu wa P.C.E.A, we have to do some things out of the program for the glory of God. Mutaratara sio mbaya, but in the midst of the procedure and the mutaratara, like hagi odoge, in the mighty name of Jesus. Tondu riria tweka maundu kuringana na uria mekagwo, oria at times people can even sleep spiritually. Watu wanaweza kulala ukifanya kitu ukawaida, hata watu wengine wamezoea ukizoea kitu onaremo no ukora wikite na duramenya maundu ni macenjiria, teknology ni yokire, maundu ni magarurukire, wikora wahetũkwo ni mahinda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May God help somebody today that we may now have a revival in the mighty name of Jesus. Tukorwo na horo wa kuriokio rege. Deuteronomy radio horo wa Israeli Ngai ni aririe. There is the book of Torah. Lakini Mungu akamwambia wana Israeli, onogirora ibuku ria Deuteronomy, niho Ngai areirie ciana cia Israeli kuhitukira Musa. Wiguithe kwine Musa agikora kira Israeli atiriri, na mungigakinya bururi uria mwereirwo ni Ngai, mutikanarigwo ni Jehova, mutikanariganirwo. Kwa sababu mtu kuringana na vile tuliumbwa, andu ni mariganagirwo. Na wakati uko katika kambi na katika hema ya mambo ya ukawaida, ni raithi muno uriganirwo nginya ni maundu ma Ngai. Halo. Na koguo muthenya wa muthi Ngai ni araririkania ngoro citu, araturirikania tungithie thiini wa ibuku ria gucokerithia mathani gicigo kia mbere muraini wa mbere wa keri wa gatatu iraria horo wa uria Ngai ahotaneire Israeli. Butu angalie in the mighty name of Jesus, ya kwamba the words that are holding all the weight. Thiini wa ibuku ria gucokerithia mathani gicigo kia mbere muraini wa kana kirikaniro kirauga atiriri, andu megwitwo Israeli makihotana kuri Sihoni, magicoka makihotana kuri itura ria Ogi. Mungu akawashidania agituma mahote mburu na mbutu na ruciaro na mothamaki meri mbere ya makinyete haria mari, mbere ya makinyete kirimaini kia Horeb, mbere ya makinyete haha mathire magikora magikwama. Ni mahotanirwo ni Ngai, no riu ri kuhotanirwo kuria gugituma Israeli meciria ni makinyire kuria Ngai endaga mathie. Makiriganirwo ni kuri na irima ingi, ni kuri na mothamaki mangi, ni kuri na mabururi mangi, ni kuri na matura mangi marabatara guthie kuhotana. Na kwa hivyo hawa watu wakaingia katika comfort zone. Hawa watu mari thiini wa itura kana thiini wa kirima giki mathiururukaga, either ni kuigua ni ta makinya, ni kuona ni mahotanirwo, kana ona makorwo ningi ni mari na guoya wa guthie na kuria mbere. May God help somebody this morning in the mighty name of Jesus. Adhuhuri ya leo si Mungu akasaidia mtu katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba the earlier victories huria wanahotanirwo ni Ngai ndwakwire ni corona. Ukihotanirwo thiini wa undu muna, reke macio mari ho maria Ngai akuhotanire matigatume wingire thiini wa kumenyera Ngai. Ndukaingire thiini wa hema ya kumenyera Ngai. Ndugakinya handu uge ni ndahonokire, oi ndirabatara undu ungi, ona ndirabatara gutinda ngiumira guthie kuhunjia, ndirabatara undu ungi tondu ni wakinyire, tondu ni wahonokire, tondu baba ri eroda, tondu baba ri mutungatiri, tondu raine jitu ni otungatiri, uguo ugathi wakinya handu gatuika comfortable. May somebody arise and break the camps today in the name of Jesus. Mungu anataka tuvunje hema katika jina la Yesu. My goodness. Kuna verse tumesomewa in the book of Kings, the first Kings, somo la kwanza. Mundu wetwo Elijah ni ahotanirwo ni Ngai kirima-ini gia Karimeli, na etia mwaki wa haruruka, akaitisha moto na moto ukashuka, na ikajulikana Mungu wa kweli ni nani.
Elia aliomba Mungu na moto ukashuka ukateketeza madhabahu, na kweli moto ukachoma maji. Badala ya moto uzime maji yazime moto, moto ukachoma maji yakakauka. A miracle happened. Muujiza ukafanyika. Lakini huyu mtu ambaye ameuitisha moto kutoka mbinguni na ukaja, amefika mahali tumesomewa Wafalme wa Kwanza sehemu ya 19. Ikafika mahali akajua ya kwamba maadui zake wanaitwa King Ahab, mfalme Ahabu na mkewe Jezebeli walikuwa wanamfuata. Walianza sasa kumtafuta wamuue. Yule mtu akawa na woga. The person that really requested of fire and the fire came, he is now full of fear. Akaingia katika kambi ama katika hema ya kujidharau. Akafika kiwango akaambia Mungu, niondoe duniani hii, niondoe, kwa sababu anaona yule Mungu ambaye amemletea moto alipoitisha ni kama huyu Mungu amemsahau. Imefika kiwango ni kama Mungu sasa hanitaki tena. Akafika kiwango akaanza kusema, may you God kill me. Na agitengera agithie werũ-inĩ akĩhitha rungu rwa kamwethia na agĩkoma nĩgetha akue raithi. Akarara ili aweze kukufa, asijisikie akikufa, akue tu ameenda. Watu wengi wa imani siku hizi wanaiza, mimi nataka ni hoire muthuri wakwa ndari sisiana neta lakini Ngai njoya njeheria nucheji gutire na gucenjia. Kena andu maraingira thiini wa hema cia kwihuthia kwinyarara, gutire mahoya ringi uria hoyaga tene, riu gutire ni tondu hena kambi ng'ani araingirire akaigua ndarenda Ngai uyu ringi. Anahisi katika hii hema afadhali nifie hapa, kwa sababu huyu Mungu ni kama amenisaradhau, ameniachilia. But God is saying, arise in the mighty name of Jesus. Udororagenia, jambo ambalo linalifurahisha ni kwamba wakati Mungu alimtazama Elia akajua ile hali anayoipitia. Ni kweli maadui wamemzunguka, maadui wanamfuata ili wamuue, kwa sababu Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo ni wa huruma. Hallelujah. Hey, people of Thika, kwa sababu Mungu wetu ni wa huruma. Praise the name of the living God. Hey, huyu Mungu ambaye tunamtukuza hawezi kutuachilia. Ako na mpango nasi, hajamalizana nasi, kwa sababu anajua ambacho alituitia bado hatujamaliza. Praise the name of the living God. Ya kwamba siku ya leo na adhuhuri ya leo iwe katika maisha yetu, sisi hatutakufa kabla hatutamatishe kilichotufanya tuitwe na Mungu. Hallelujah. Huyu mtu anaitwa Elia akataka sana afe. Biblia inasema alitaka na akatazamia na akanuia na akamuomba Mungu sana, niue niondoe. No kirikaniro kirauga atiriri, Ngai agituma muraika agioka akimuhutia akamuguza mahali alikuwa anataka kukufia, at the spot of death. Akamuguza akamwambia Elia, amuka. Alipofungua macho akaona kuna mkate, lakini hii aina ya vyakula sio chakula ile ya kawaida. Akiona hena mugate mucine na makara, na ningi kiria gigutuma hote kumeria gya guikorokia ni mai ti cai. Tazama, formula ya Mungu sio ya kawaida. Whatever you are receiving from God, usidharau. Ule ufunuo ambao unapata kwa Bwana waweza kuwa ni mugumu. Chakula ya kiroho ambayo unapewa na Mungu yaweza kuwa inakaa haigiani wakati mwingine. Pengine ageamuka I expect apate buffet. Ugali,
chapati. Watu hawaelewi. Ngai. Hallelujah. Agĩciririe mũrĩre kana ũrĩa ũngĩciria nĩgetha tũgĩe na hinya. Watu wengi huwa wanadhani lazima tukule chapo. Nyama cia gũcinwo na harĩa tũrĩkĩrĩrie na matunda. Lakini formula ya kiungu sio hiyo. Andũ matiranyita onake. Formula ya Mungu sio ile ambayo huwa tunatazama kwa umwili, kwa macho ya kimwili. Alipoamuka alipata ile chakula anahitaji ili apate nguvu tena, ili akaweza kusimama tena, aweze kuendelea kuhubiri, ili aweze kuendelea kutoa unabii. Ni chakula ambayo sio ya kawaida, chakula ambacho sio cha kawaida. Praise the name of the living God. Na si Mungu aweze kutulisha kwa vyakula ambavyo sio vya kawaida. In the mighty name of Jesus. I clap for Jesus as you receive of this in the name of Jesus. Tuheo muheana wa irio itare cia kawaida. Mugate mushine naikara ni mugate mũmũ biũ. Ni mkate ambao umekauka. Ona no urehe thĩna wa nda. Ukiukula tu hivi kawaida unaweza anza kuwa na shida ya tumbo. Na Kenya anafaa kuteremusha nacho kama hiyo ni Kiswahili ni maji. God's formula of feeding is not the same with our own. Hallelujah. Hallelujah. Na kwa hivyo mtu anaitwa Elia harĩa arenda gũkwĩra Ngai akĩmũhe maĩ na akĩmũhe kamũgate gacine na makara. Irio citarĩ cia kawaida. Agĩcoka mũndũ ũgwĩtwo Elija akĩrĩa. Ngwĩciria alitafuna tu mara moja na akameza tu maji akalala tena. Mungu niwe. Sitaki kuishi tena. I want to die in this camp. Ndienda gũkwĩra hema-inĩ ĩno. Sijui ni wangapi wako karibu kurusha mikono. Sijui ni wangapi katikati yetu wako tayari kuacha hata huduma. Hawataki kuwa wanakwaya tena. Hawataki kuwa wa praise and worship tena. Hawataki kuwa wa ibada tena na kuhudumu. They are tired. Ndigũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na gwĩthũra. Jata taifurahemu wa irathimo ciakwa. Kahora ndĩkĩrĩ. Elia ndataka kukufa mara ya kwanza, lakini kuna uguzo wa pili uliogeuza hali. Oh my goodness. May we be at this frequency in the mighty name of Jesus. Na si mtu aliye hapa ambaye ameishiwa na nguvu ya kiroho, ameishiwa na nguvu, anahisi kana kwamba hii kanisa la P.C.E.A hata nitalitoka. Harija. Unahisi ya kwamba bado hauja. Kwa sababu katika hii safari ya kiungu ni kama vile tu wana Israeli, Ngai amacagũrire gatagatĩ-inĩ ga communities nyingi. Akachagua the community of Israelites nigetha atuonie bisha, atuonyeshe picha ya vile anaweza kurejesha watu. Anawatia nguvu mpya, anawarejesha, anawainua tena. Todo mũndũ gwĩtwo Ibrahimu hĩndĩ arĩ Kanani. Walikuwa katika Kanani, the promised land. Lakini wakajipata wameenda utumwani for 430 years. Lakini Mungu akawarejesha. May God restore our lives in the mighty name of Jesus. Hawa watu ambao Mungu anawanenea kupitia Musa walikuwa wanatakikana katika anga ya kiroho, katika kiroho waweze kukua na nguvu mpya. Ndio Mungu anawaandikia fresh laws. He was reviewing the laws through the book of Deuteronomy. Praise the name of the living God. Na si Mungu akuguze mara tena katika jina la Yesu. Niguze tena, niguze tena, niguze tena Baba, niguze te hutia rege hutia
hutia, hutia rege. Baba nego bataire, hutia rege fafa, hutia rege. Kuhutia riakere ni revival. Bwana Yesu asifiwe. Kuhutia rege, kuhuzwa tena ni ufufio. Kuhuzwa tena ni kuponywa mara tena. Kuhuzwa tena ni kuinuliwa mara tena. Kuhuzwa tena ni kupanuliwa mipaka mara tena. Kuhuzwa tena na mkono wa kiungu. Guoko kwa Ngai watohutia. Hali zetu lazima zikabadilika. Nguvu ambazo zilikuwa zimepotea lazima zikarejea. Hey, clap for Jesus as you believe he is restoring us, he is renewing us, he is refreshing us. Andũ a Isiraeli Ngai aramarekereria magĩe na ũhoro wa gũcokerio hinya rĩngĩ, kuongererwo ritũ rĩngĩ in the mighty name of Jesus. Na ihinda rĩrĩ Ngai anatwarĩria katika majira haya. Mungu ameachilia haya hili neno. Mungu anataka tujue tukiguzwa mara tena tutaweza kutembea mara tena. Nguvu ambazo zilikuwa zimepotea za maombi, Mungu anarejesha tena. Waombezi watakuwa wakikuja katika hili kanisa bila kupangwa kimpango in the mighty name of Jesus. Ukikuja hapa dinashara kukuwe na watu wanaomba, people that are keeping the fire burning, watu ambao wananena kwa lugha ya kibiguni. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Una watu watachomoka wajipate katika kwaya bila kuhimizwa, bila kuulizwa, bila clap for Jesus in the mighty name of Jesus. Hey, kuna watu Mungu anarejeshea nguvu mara tena katika this time and the season of advancement in the mighty name of Jesus. Wewe ulikuwa unasikia kwamba mimi sina nguvu ya kuomba tena. Hatuzikizani na mzee wangu, hatuzikizani na mke wangu, yule mambo hayako mema. Watoto wako hawajaenda kadri ya vile ulikuwa nadhani. Awagweshiria ugatigira ciana utonga waku, ciana cie stable, unapata wametekwa nyara. Wametekwa nyara kwa njia hii, wametekwa nyara kwa njia ile nyingine. Unashangaa utaacha urithi wako kwa nani? But I came to tell you this moment in the mighty name of Jesus, continue advancing in prayers, continue advancing in faith in the name of Jesus. Endelea kuwa na nguvu mpya. Continue progressing and breaking the camp as you seek the face of God. Unapotafuta uso wa Bwana, unapojiachilia kwa Bwana, utapata ya kwamba kuna milima mingine ya kumiliki, kuna manyumba mengine ya kumiliki, kuna ardhi zingine za kumiliki, kuna miji ingine ya kumiliki. Praise the name of the living God. Ya kwamba mtu anaitwa Elia akatiwa nguvu tena. Akaambiwa maliza hii chakula, maliza. Malaika, elder, amuka elder wewe. Watoto hawajakaa kanisa kiimani, lakini I wake up in the name of Jesus. Amuka. Wewe deacon unadhani, unaangalia hali yako, unaangalia watoto, unaona hawaja na venye ulikuwa. Wewe ni mwalimu wa church, unahiti mambo yako, hii biashara Mungu na venye ninatoa tithe, lakini Mungu aishie milele anasema wake up again in the mighty name of Jesus. Vuja hema katika jina la Yesu. One day huyo bwana yako ataokoka katika jina la Yesu. Kuna siku inaja abadilike. Ataacha ulevi katika jina la Yesu. Wacha kulia tena. Chenye Mungu anataka ufanye, it is you activate your faith. Uanze sasa kuvunja. Na nakegulirikania kuvunja kitu wakati mwingine inagharimu nguvu. Because from the days of John the Baptist, we acquired this kingdom through violence. Praise the name of the living God. Wakati mwingine na kugharimu, uanze sasa kuvunja cha nguvu. Unaanza kuvunja, unavunja cha nguvu. Hena hemaimwe rafa tarakia hinya. Oh my goodness. I clap for Jesus in the mighty name of Jesus. Nahisi kusisimuka katika jina la Yesu. Hebu tuangalie mambo mawili ambayo itatusaidia ili tukaweza kuvunja hema. Najua umefunzwa mengi, umefunzwa njia zingine nyingi, lakini nataka mwenye IT weka
kitabu cha Deuteronomy katika jina la Yesu. The first way of breaking from the camps is seeing in godly way. Seeing, the spiritual eyes yakafunguke. Mwenye unaona ya kwamba hauwezi ukaokoka, lazima uone na utazame kwa mtazamo wa kiroho, na uone the possibility of retaining that salvation in the mighty name of Jesus. Uone Mungu akikuhudumisha katika wokovu. Hey, break the tents in the mighty name of Jesus. Break the camp in the mighty name of Jesus. Let us get that verse in the name of Jesus. I don't know whether he has it. In the book of Deuteronomy chapter number 1 and verse number 8 in the name of Jesus. Biblia inasema see ama tazama. The Bible says angalia. Kabaya. Praise the name of the living God. Biblia inasema angalia. Mungu anawaambia vuja hii hema muenende towards a certain direction. Na ili muweze kuelewa vizuri na muone umuhimu wa kuenda mbele, akawakumbusha kuna miji, kuna milima ingine ya kumiliki. Na kwa hivyo alikuwa na maanisha lazima ufunguke macho ya kiroho, na ndipo anaanza the breaking of the statement is see na koma. Adwa matiranyito na kedio ya gweka mwathani. The Bible says angalia, tazama. Akamaanisha sio mtazamo wa kikawaida, sio mtazamo wa discouragement ambazo umekuwa ukiambiwa. Unaambiwa mtoto wako hawezi badilika. Hii dunia inakwambia mambo yako hayawezi yenda vizuri. Ni kweli uko na pesa, ni kweli ziko, na kwa sababu hii ni baraka Mungu ametubariki nazo. Lakini there are other discouragements ambazo unapitia even internally. Zingine hauja share na mtu, hauja gawana na mtu, hauja mwambia mtu. Lakini Mungu anasema from today begin to see from the godly eye in the mighty name of Jesus. Hawa wana Israeli wanaambiwa wanaweza kumiliki vijiji na miji na milima, pengine hawangeamini. Na ndipo walikuwa wamekusudia kukaa katika hema. Ambia karibu na wewe bado haujafika. My goodness. Kwa hivyo lazima, jambo la kwanza wapendwa katika Bwana, lazima tutazame, tuone uwezekano wa watoto wetu kupanuliwa mipaka. Tuone uwezekano hata wa maisha yetu kupanuliwa zaidi. Bado hamujajenga majumba makubwa. Bado hamujajenga majumba makubwa. You will build more before your days are gone in the mighty name of Jesus. Bado hamujanunua maploti mengi. See, God is saying I have put in store for you. Angalieni kwa kiroho. My goodness. Architects oria wacorire nyumba eno walisaidiana na makangari. We want this kind of a structure. Mbere ya yakitwo yari mbica-ini. Andu amatiranyita. Lazima tutazame hiyo milima ambayo tunafaa kwa kiroho. Hatujakanyagisha miguu, hatujafika, lakini Mungu anasema bado hiyo milima, hiyo those lands, hizo ploti ni zetu. Hiyo hali ya kupanuliwa na kufarijiwa ni yetu. Hiyo hali ya kuinuliwa ni yetu. Oh my goodness. Clap for Jesus as you believe it in the mighty name of Jesus. There are more that we need to possess. My goodness. Lazima utungo wa maisha yetu uanze kuzaa katika jina la Yesu. Unatazama, unaona ni kama utasa ndio sehemu yako. But in the name of Jesus, continue breaking the camp. Breaking the camp. Going against the grain. Breaking the camp means you go against the usual. Kuvuja hema ni kusema waboranie yehere in the name of Jesus, kwa nguvu katika jina la Yesu. Intentionally. Mudogo wetu Elijah enda gukwira haria.
lakini akatiwa nguvu, kama vile siku ya leo tunatiwa nguvu katika jina la Yesu. Mungu anatia mmoja nguvu pale, kuna mwingine anatiwa nguvu katika jina la Yesu. Somebody is getting started in faith. Hemodora ujugua kero hore udeine wale tuare ya Yesu. Kuna mtu anakorogeka kiroho katika jina la Yesu. Kiimani kuna mtu anafanyika upya, kuna mtu anakorogeka kwa njia mpya in the mighty name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri tunapopokea. Kuna jambo linalifurahisha kwa sababu wakati wote ambapo Mungu anasema tazama, it means lazima uingie katika macho ya kiroho, kwa mtazamo wa macho ya kiroho. Ukiangalia the cities and the places where Israel was supposed to possess, kulikuwa na watu wakubwa, kulikuwa na majitu, kulikuwa na hali ngumu. Wakienda pale kwa macho ya kimwili hawatafaulu. Kwa ukweli ni vigumu, lakini by the word of God, kupitia neno la Bwana inawezekana. In the mighty name of Jesus. Kanisa la Mungu tugutuke, kanisa la Bwana nasi tukagutuke siku ya leo, nasi tusisimuke siku ya leo, tusisimuke katika kiroho in the mighty name of Jesus, ili tuende nyumbani na jambo lipya, ili turudi nyumbani na ushuhuda mpya. Si vizuri, ni vizuri, ni vizuri tuanze kukorogeka kiroho katika jina la Yesu. Possess them more in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo mtazamo wetu lazima ubadilike. Tusiangalie twashoka kuria Thika P.C.E.A programu na ndeke mioe yabagia haha ikarekera haha, inaanza hapa inamalizia maombi ya kwanza, maombi ya watoto. Unaweza kuboeka, lakini ukikuja unasema I came to possess something in the mighty name of Jesus. Hayo yote ni mtaratara mzuri, ni mpango mzuri, ni itikadi nzuri, lakini katikati ya hizo itikadi na mambo ya venye inapangwa, nitaweza kumiliki jambo jipya katika jina la Yesu. Tazama mhubiri kwa mtazamo wa kiungu, sio uangalie suit. Praise the name of the living God. Macho yetu ya kiroho lazima yakabadilika. Ukithoma thini wa ibuku ria 2 Corinthians chapter 5 na muraini wa 17 wa Korintho wa pili sehemu ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema my goodness. Natafuta kwa Kiswahili. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Niguze tena, niguze tena, niguze tena. 2 Corinthians, in the mighty name of Jesus. Tena mstari wa 17, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, my goodness, amekuwa kiumbe kipya. Mtu akiingia katika Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama, goodness, tazama, yamekuwa mapya. Kwa hivyo ili niweze kubadilika, lazima kwanza nitazame kwa mtazamo mwingine, na sio mtazamo wa macho ya kimwili. Sikiza hili kabla ulale, kwa sababu nimeona umejitayarisha kulala. Nipugie mkono wako hivi kama umelala. Si nimesema tu kuna The Bible says hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Koguo nigetha tugaruruke thĩinĩ wa Ngai kuhitukira Yesu Kristo ambaye ni mkate na mkate wa uhai kabaya. Jesus is the bread of life. Elijah received the bread and some water. Naye ambaye atakayempokea Yesu, ona ngiririkana hĩndĩ ĩrĩa Yesu ariũkire thutha wa andũ kũmũraga. My goodness. Akiriuka na akiambia gũthiĩ thĩ, akiambia gũcera, akaanza kutembea duniani Yesu.
Isipokuwa wakati walikula mkate pale Emau, wanafunzi wa Yesu hawangemtambua Yesu. Lakini Biblia inasema hĩndĩ ĩrĩa makinyire Emau, marĩa mũgate maitho mao makĩhingũka makĩmenya nĩ Jesu. Andũ aya matiranyita onake. The Bible says we have to have our inner sight opened. No nginya lazima macho yetu ya kiroho yakafunguka. In the name of Jesus. Nataka kutamatisha ya kwamba siku ya leo iwe ni siku yako ya kujitazama kwa uwezekano wa kuokoka, kwa uwezekano wa kudumishiwa wokovu, uweze kuonekana na uone ya kwamba inawezekana hali yako ikabadilika. Unapoomba, see those mountains of breakthrough. Ona wakati unapoomba, wakati tutakapokuwa tukiomba zaidi, tutakapokuwa tunatamatisha, tunapokuwa tukiomba, lazima utazame the possibilities. Wakati Yesu aliwatuma wanafunzi wake kwa sababu ya masaa, nataka kukimbia in the name of Jesus. Walipowatuma akawapia nguvu na mamlaka ya kuponya. Akawaambia enendeni mukafanya miujiza. Kwa hivyo lazima hawa wanafunzi first wangejiona katika hiyo hali. Hey, let us not just become a people of praying. We have taken the power and the authority, but we cannot see the authority. Tunasema tunachukua nguvu, lakini bado tuna udhaifu. Bado hatujaamini, hatuoni hiyo authority. For how long will the church remain ambiguous? Hii kanisa itakaa kwa muda gani kabla waweze kuelewa? Lazima kwanza, ili uone kukiponyeka, lazima uone huo uponyaji na nguvu ya mkono wa Mungu. Before, in the name of Jesus. Jambo la pili, ili niweze kutamatisha, masaa yamesonga sana, ili tuweze kuvunja kambi. Jambo la kwanza tumesema ni njia ya kuona. Oh my goodness, I wish we had more time. Hiyo ingine, it is get into the assignment of God. Ingia katika wajibu. My goodness. Ingia katika wajibu. Ajibika. The purpose of God, ama sababu ya Mungu kutuleta katika imani hii ni ili tukaweza kutumika kuendeleza injili. Praise the name of the living God. Mtu anaitwa Elia alikuwa na wajibu wa kuenda kuweka mafuta na wakfu mfalme ama wafalme wawili. Ukisoma mahali tumesoma in the book of the first Kings, mahali tumesoma somo la kwanza, ukisoma kule chini, kwa sababu ya masadio na jaribu, I'm trying to crash everything. Alikuwa na assignment, alikuwa na wajibu ama kazi ya kuenda kuteua na hata mambo ya kufanya wafalme waketie viti vya kifalme. There were two kings that he was supposed to anoint. Takoro Elijah ni akwira ni amangiathire guitiriria maguta thamaki acio. My goodness. Na hebu nikwambie, the frequency of that anointing, ilikuwa mfalme wa kwanza atakapo inukiwa na maadui, Jehu anafaa kuwavunja. Na kama Jehu hataweza kuwavunja na kuwararua, mtu anaitwa Elisha, the one that was supposed to succeed Elijah, was supposed to tear them off. Kwa sababu mtu anaitwa Elisha alikuwa apokee double portion anointing. My goodness. The church of today, we need the double portion anointing in the name of Jesus. Tunastahili uwajibikaji maradufu. Tunahitaji mafuta maradufu in the name of Jesus. May somebody receive this in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let us get into the assignment of God. Wajibu wa Wanaisraeli walipoteuliwa, nikimaliza. Wajibu wa Wanaisraeli waliitwa ili watuonyeshe uwezekano wa ministry of restoration and reconciliation. Kutoka wakati Adam and Eve walikosea, God began a redemptive journey, safari ya kurejesha watu kwake.
na akatupea huo wajibu, tutakapopokea Yesu tufanyike upya. Tazama, umefanyika kiumbe kipya. This is the Nedeni refreshed in the name of Jesus. Tuambe tuamukira Kristo nama nigetha ona tugithie andu no merirerie Ngai witu na tutahunjitie ya kwamba watu watataka Mungu wetu hata kabla tuanze kunena ya kwamba wakati huu Thika town hili kanisa halitakuwa jengo tu, litakuwa mahali pa watu ambao ni wadhaifu, watu ambao wamefika mwisho. Mtakuwa mkutana na wao pale, wanakimbia hata kwenu manyumbani. Watu watakuja kutafuta suluhisho hata katika biashara yako. Watu watauliza wewe umefanya siri ni nini? You'll be able to tell them it is God Almighty ambaye aliniahidi milima zaidi. In the name of Jesus. Tusimame kwa miguu yetu ili tukaweza kuomba. Masaa yameenda sana. In the name of Jesus. My goodness. Oh, niguze tena, niguze tena, oh, niguze tena, oh, niguze tena, oh, niguze tena, Baba, niguze tena. Tunapotamatisha katika jina la Yesu. Ragariga siata. Tawala, tawala Bwana. Tawala. Yamakasika teketele bobosha. Tawala ewe Bwana. In the name of Jesus. Abba Father, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya anga hii. Asante Bwana kwa sababu ya anga hii. Asante kwa sababu tayari Mfalme umeanza kuingia katika viridini vya mioyo ya watu wako. Katika jina la Yesu unawatia nguvu mpya. Tupatia mkate ambao umechomwa kwa makaa. Tupatie maji ya uhai. Jesus is the bread of life. Yesu ndiye mkate wa uhai. Mtu anaitwa Elia wakati alipokula huu mkate
alipata nguvu ya kusimama tena. Let us eat the bread of life. Let us get into Jesus deeply in the mighty name of Jesus. Asante kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye ni maji ya uhai. Fill somebody with the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Jaza mmoja katika jina la Yesu. Mjaze na nguvu ya kuomba tena. Mjaze na nguvu ya kusimama tena. Mjaze na nguvu ya kutoa ushuhuda tena. Mjaze na nguvu ya kuendeleza hiyo biashara tena. Mjaze na nguvu ya kuweza sasa kufungua hiyo branch mpya katika jina la Yesu. Mpatie nguvu mpya mfalme ya kuweza kujenga hayo majengo tena, hiyo mijengo tena in the mighty name of Jesus. Fanyika upya kwa watoto wa washirika hawa in the mighty name of Jesus, ambao wameenda na wamekengeuka, ambao wametoka katika njia zako. Fafatwa hoyo mashokie in the mighty name of Jesus. Harakisha wokovu wao kabla ya siku hazijaenenda sana. Tengeria kuhonoka kwao, tengeria Jehova kwa kuhonoka kwa adui acio in the mighty name of Jesus. At this time of advancement, inua mtu kiwango kipya. Advance somebody spiritually, inua kiwango cha kiroho, inua kiwango cha imani, inua kiwango cha amani katika hiyo nyumba, inua hata kiwango cha upendo katikati ya huyu bwana na bibi yake katika jina la Yesu. We break every camp. Tunavunja kila hema ambazo zimekuwa kizuizi, ambazo zimekuwa kizingiti katika maisha ya mmoja hapa, katika maisha ya kina mama, katika maisha ya kina baba, katika maisha ya wasichana, katika maisha ya wavulana walio hapa, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ambao umefungua mpingo, tunaomba sasa kwa nguvu zako kama vile ulifanyia Elia. Arababu shakatarababa. We pray, oh God, tunaomba nguvu mpya katika jina la Yesu, ili Jehova wajibu ambao umetuitia, ile kazi ya huduma ambao umetuitia ya kakarababosha. Uliwaambia wanafunzi wako wasibebe kitu maradegesa, uliwaambia wasibebe kitu watakapokuwa wakienda, wasijibebe hata maji, kwa sababu Mungu unawapea mkate, unawapea wasia wa kiungu, unawapea maji yako ya uhai. Makiromatiga kuwe mai, makiromatiga kuwe rionake. Ithu tutigokuwa woiru renge, tutigokuwa kwenyarara renge, tutigokuwa ukamenyeri renge, tutigokuwa maundu maria tukorwo tweigeire. Riu twacomoka kuma kambe-ini, tunachomoka. Mutumia we haona akorwo miaka nethi yangite, baba ni ukumuhe kirima, ona ri ukurite na miaka gathianga, ni ukumuhe kirima thiini wa ritwa ria Jesu, twaria baheire Kalebu kirima ikarababosha thiini wa ritwa ria Jesu. Fungua mbingu zaidi tuweze kumiliki katika jina la Yesu, in Jesus mighty name. Katika hiyo atmosphere ya maombi ya basakata, ninapotamatisha in the name of Jesus. Kai Yesu ni mwega, twendeteo ndio imile iguru na tumefunga macho yetu mbele za Bwana kwa ajili ya heshima mbele za Bwana. Wiha unowende kuamukira Yesu atuike muhonokia wa ngoro yako. Wakati huu ili uweze kupata nguvu ya kulihubiri neno, lazima kwanza ujione ukiwa kiumbe kipya.
lazima ufanyike kiumbe kipya kwa njia ya kumkiri Yesu kama mfalme na mkombozi wa maisha yako, akubadilishe na akutie nguvu ili uweze kukula mkate aliye Yesu, ili uweze kummeza, ili uweze kumfahamu in the mighty name of Jesus. We hau no wende kwamukira Jesu atuike muhonokia waku, inua mkono wako in the mighty name of Jesus. We hau no wende kuhonoka in the name of Jesus. Are you there? You want to give your life to Jesus? Uko hapo in the mighty name of Jesus. Usisikize sauti zingine, jione sasa ukiwa unaweza, jione sasa, ona sasa nguvu za Mungu zikukusaidia kudumisha wokovu. Wacha kuona ukiwa mdhaifu na kama kwamba hautaweza. In the mighty name of Jesus, let us pray in the name of Jesus. Mungu ishie milele, ni asante Bwana, tunaomba sasa ukaharakishe wokovu katika maisha na nafsi ya mmoja hapa Bwana, tunaomba ukaharakishe kwa uwepo na nguvu zako. Harakisha mfalme, ya kwamba wakaweza kukata kauli hivi karibuni. Matue itworore umuthamaki thiko itanathie muno, mateithie Jehova Ngai na matagwetekerete na magakwamukira we muhonokia wao, nigetha kanitha tohote kumira guthie kuhunjia. No nginya twambe twamukire Kristo, no nginya twambe tumwamukire bafanyita migwate ngoro icio ciambie muthamaki guciguithikithia itua ria narua. In the mighty name of Jesus tunaomba na hata kuamini. Pigia Yesu makofi mazuri na Mungu akatubariki na tutendee mambo makuu. Amen. Mungu awabariki sana. Tuweze kuketi. Bwana asifiwe. Kiugo kiri guka na kiri kuhurwo kibataranagia gwathikirwo. Koguo kiri ucio ngimuriganitie ni ndambiriria kwambura. Nindambiriria kwambura hema. Ndiraigua. Nindambiriria kwambura hema. Bwana asifiwe sana. Kitwambiriria kwambura hema na iria twamburite cikare inyambure. Mahinda maya ni makuheana kiria tukireheire Ngai thiini wa nyumba yake o kumugocithia, na ni nguria Eldaris oke atuoere muhothi. Mwathani agocwo, honokete. Kristo ni kite ngoro yakwa wega, ona ni kuningiriria nyambure hema iria ingikorwo cie muturire-ini wakwa, ona iria ingigiria ngie na ngwataniro njega na Mwathani. Na ni tugucokia ngatho ona ni undu wa muhunjia gwitikira kuhuthirwo ni Mwathani na njira nene. Na ihinda riri ni tugukugocithia Ngai witu na mihothi itu, na ni nguria aria mena tithe moke. Mundu wina tithe yake no oke. Tukurugama. Nitugutia na tukambararia ritwa riaku Ngai witu, ona makiria nitugucokeria ngatho Ngai witu ni gutwenda na wendo munene, ona makiria ni undu wa kiugo giaku kiu kiahituka na njira nene, ati titherwo Ngai witu ni utuonete kuria tutindite kambi-ini na ni urenda tume thiini wacio Jehova. Nitungikurio tuhingure maitho maitu Mwathani, tuteithio na kuona maria tureka ithe wa kirikaniro, maria maragiria tuthie na mbere Ngai witu na tugie na ngwataniro njega nawe, niguo Jehova ucoke gutuika na wa gutuhotanira. Ona tugacokia ngatho na ni undu wa muheani wa kiugo, thie na mbere na kumurathima Mwathani, ona niguo ahotage gugutungata toguo arikia gutungata thiini wa kanitha uyu na thiini wa ngoro citu. Ona no tugucokia ngatho Mwathani, ona ni undu wa ndungata ciaku aya marehe gicunje kiao gia 10 ni meka uguo ni undu wa guguthathikira, tondu ni utwirite Jehova
atĩ twoka nyũmba-inĩ yaku tũrehage gĩcunjĩ gitũ gĩa 10 ona nĩguo kũgĩage na irio thĩinĩ wa nyũmba yaku, atĩ na tweka ũguo Jehova nĩ ũrĩtũhingũragĩra ndirica cia na igũrũ na nĩ ũrĩtũrathimaga na irathimo itangĩhota gũtarĩka. Na tondũ nĩ wetĩkĩra gwathĩka Ngai witũ, nĩ tũngĩkũrio marathime ona mawĩra marĩa marutaga Jehova, ona kũrĩa marutaga mbeca icio cia gwĩteithia nacio, ona cia kũrehaga nyũmba-inĩ yaku, ĩtĩkĩra gũcirathima Mwathani, ona no theremie biacara ciao na mawĩra mao ma kwandĩkwo, marathimĩre family ciao ona o ene Ngai witũ, na ũtuĩke ona wa kũmeka wega makĩria. Ona mbeca icio maruta Jehova, nĩ tũngĩhoya atĩ ituĩke ona cia gũtheremia kiugo gĩaku, ona ihũthĩke ũrĩa kwagĩrĩire. Na weka ũguo Ngai witũ, rĩtwa rĩaku itheru nĩ rĩkwambarario, nĩ rĩgũtĩo ona no rĩgwĩkĩrĩrwo. Tũhoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua kwenda-inĩ gwaku na kwa mũrũguo Jesũ Kristo Mwathani witũ, amen. Na nĩ ngũria deacons moke, ona no moikare thĩ. Deacons nĩ ngũmoria moke nĩguo tuoye mũhothi. Twaliinua na tunaliabudu jina lako takatifu, tukishukuru Jehova kwa sababu ya zile kazi ambazo umetupatia na zile ambazo Jehova zimetuwezesha kupata njia za kujipatia riziki. Tukiwakumbuka wale ambao wameajiriwa, kunao wengine ambao wanafanya biashara na hata kuna wengine miongoni mwetu ambao ni wakulima. Tukishukuru kwa njia hizo zote Jehova, kwa maana zimetuwezesha kujipatia riziki na zimetuwezesha hata kupata pesa za kuleta hapa kanisani. Tukishukuru kwa wale wote ambao wameleta sadaka zao kanisani, tukiomba Jehova ukapata kuwabariki, na hizi pesa ambazo zimetolewa tuomba Mungu wetu zitaweza kuendeleza injili. Tunaomba Jehova hata wale ambao hawana kazi ukawakumbuka, ili nao siku nyingine wakija kanisani wasije mikono mitupu. Tukiomba hata kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu, tukaomba Mungu wetu ukapata kuimarisha, ili hata wale ambao hawana kazi ya kufanya wakaweza kupata kazi. Tukaomba hata ukaziimarisha biashara zetu na kazi nyinginezo ambazo tunafanya. Asante hata kwa sababu ya mvua ambayo inaendelea kunyesha, na tukiamini ya kwamba Mungu wetu hata mashamba yetu yataimarika na maisha yetu yatapata kutengenea katika jina la Yesu Kristo. Tuwakumbuka hawa mashemazi ambao wamesimama hapa mbele, Mungu wetu, ambao wanaendelea kuifanya kazi yako
ya kujitolea, tukiomba ukapata kuwabariki wao na familia zao yote, akitengenea Jehova, sifa na utukufu zitakurudia wewe. Tumeomba tukiamini umetusikia, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Wega thinito Yesu Kristo na wendani wako Ngai na yogwatanĩro wa mũtheru ikara thithiri ciothe. Amen. Nitwarĩkia gĩthomo gitũ kĩa mahinda maya, na Ngai amũrathime gĩthiĩ na mbere na kwambũra hema, na nĩgetha tũgĩcoka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgakora andũ mohoretwo. Rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ann Karanja, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tũgũcokia ibuku vestry, ũguo nĩ ngũmũria mũrũgame tũtĩe kĩrĩkanĩro, na nĩgetha praise team matũhe rwĩmbo. Ngai amũrathime kĩambĩrĩria kiumia kĩerũ. Hallelujah. Pigie Bwana makofi. Mabarario Ngai wa ngai ciothe.